Milosav Zdravković Resavac poznat je kao dobrotvor, ktitor, darodavac svetih zdanja srpskih. Bilo da se one nalaze u našoj ćuprijskoj tadašnjoj Nahiji ili kao što je slučaj sa poklonom i prilogom koji šalju u Jerusalim 1818. godine, odakle on dobija pismo zahvalnosti za prilog koji je dao u Jerusalim. Milosav je vrlo rado pomagao crkve, one su bile urušene, popravljao crkve, popravljao manastire. Pomoć manastirima, kao što je pomoć manastiru Jošanici ili manastiru Gornjaku, zatim nadziranje gradnji crkava, prosto je imao takvu poziciju da je bio na čelu Nahije i pružio je nadzor i pomoć u gradnjama crkve u Paraćinu i u Ćupriji. I zato nismo slučajno danas ovde ispred hrama Svetog Arhanđela Gavrila i Mihajla, ovde u Jagodini, koji je podignut 1818. godine, jedan od prvih hramova koji su podignuti u novovekovnoj Srbiji. U svemu tome učestvovao je Milosav Zdravković Resavac. A ono što je, recimo, najvažnije, to je pomaganje u jednoj velikoj obnovi manastira Manasije, zatim manastira Ravanice, oko izgradnje crkve u selu Dvorištu, opština Despotovac. A na ovom mestu treba istaći jednu divnu crkvu Brvnaru koja se nalazi u selu Gložanu i koja je zaista spomenik izuzetnog značaja, gde iznad ulaznih vrata stoji natpis da je ovo zadužbina Milosava Zdravkovića Resavca. U tome natpisu piše blagodaću Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha i Svetog Nikolaja Čudotvorca obnovi se ova crkva zahvaljujući knezu Resavskom Milosavu Zdravkoviću za pokoj duše njegovih roditelja godine gospodnje 1821. godine. Jedan je od najznačajnijih pregalaca u podizanju naše crkve 1827. godine. Crkva su zidali najbolji zidari. Crkva nije smela da zvoni još uvek, do hati šerifa, do 30. nije smela da zvoni, jer to bi značilo da srpska država vernike prikuplja, a to je bilo zabranjeno. I krst je sakupljen samo prilozima koje je Milosav raspisao poziv i Boga mi veliki broj Resavaca se odazvao i kupljeni su i napravljeni su krstovi koji su 830. dignuti na crkvu. Na početak gradnje, znači na postavljanju temelja, je došao kao i ktitor knjaz Miloš. Tad se klao vo, on je sredio vola i rekao glavnom izvođaču radova, ako nešto zabrlja, da će proći kao ovaj vo koga je on sredio. Gdje je sada oltar oboriše jednog vola. I knez Miloš izvadi nož i priđe volu i zatim pozva majstora k sebi i reče mu da paziš kako zidaš crkvu. Ako što god fali, ovako ću te zaklati kao ovog vola. I onda priđe volu i zabode nož. Zatim ga kasapin dokla. Milosav Zdravković Resavac je bio milostiv u suštini i veoma darežljiv. Ne samo da je davao pomenute priloge manastirima, crkvama, podizao zadužbine, već je od svog imetka, koje je zaista bilo zavidno, jer se zadruga bavila različitim privrednim, poljoprivrednim delatnostima, izdvajao hranu, čast, razne poklone. Poznato je da je znao da počasti narod i da se to pretvori u jednu opštenarodnu gozbu ili veselje. Poznato je da je prema svima znao da pošalje namirnice, hranu. Negde u arhivima provejavaju i
od ovog naoko surovog i neprikosnovenog organizatora i gospodara svoje nahije provejava jedno dobrodušno srce. Ono što je karakteristično i o čemu verovatno narod Resave pamti Milosava Zdravkovića u predanjima i u tim nekim usmenim pričama, to je to da je on zaista pomogao svakom ko se za pomoć obratio. Da li novčanu ili administrativnu. Dakle, on je bio poznat po tome da je zaista svakom izašao u susret i delio je sirotinji novac i ne samo to, nego im pomagao da ostvare neka svoja prava. Tako da, eto, ugledajući se na njega, možemo mnogo toga naučiti u životu, da materijalno je prolazno, koliko god čovjek da je bogat, treba da se odluči da pomaže i drugim ljudima i svetinjama. I tako će njegovo ime dostići besmrtnost i pred Bogom će zaslužiti carstvo nebesko. Milosav Zdravković Resavac u svoje vreme imao je obrazovanje veće nego bilo koji Srbin u to vreme. Dakle, on je bio i pismen čovek, i iskusni ratnik, i iskusni organizator. Bio je 1808. godine zapravo pripadao je prvoj generaciji Srpske velike škole koju je utemeljio Dositej Obradović. I kada je Dositej došao i postao popečitelj prosveštenije, u stvari to se još nije zvalo popečitelj prosveštenije, ali je bio zadužen za prosvetu od strane Karađorđa, jer je Karađorđe osjećao sav nedostatak pismenih ustanika, jer ništa nije mogao, samo je mogao po kuririma da javlja, ništa nije mogao da napiše nikom i da izda naredbu. Uglavnom su bili ljudi nepismeni. To je Dositeja ponukalo da traži od Karađorđa da se raspita koliko u nahijama ima pismenih ljudi i da li ima škola. Jer je nameravao da otvori školu. I naravno, svi izveštaji, njih oko 40-ak, među njima i Svilajnac, su poslali izveštaj da postoji škola privatna koju roditelji deči izdržavaju i da se deca uče pisanju i čitanju psaltira i računanju. Dakle, nije se znao ni program, ni ko su učitelji, ništa se nije znalo, ali se pretpostavljalo i ima indicija da su to bili Srbi iz Vojvodine, koji su takođe iz nekih svojih razloga, ekonomskih ili drugih, prelazili u Srbiju, možda i prosto patriotskih, prelazili u Srbiju i pomagali da se opismene srpska deca. O školama u Srbiji svedočenja i dokumenta ostavlja i naš zavičajni Andra Gavrilović. U svom delu Narodne škole u Srbiji od 1803. do 1815. on, pored ostalih mesta, pominje i Svilajnac kao mesto koje je još pre 1804. imalo školu. On kaže da je u Resavi bilo pismenih ljudi i u 7. poglavlju ove knjige navodi: imamo svedočanstvo da je u Resavi bilo poviše mladih ljudi pismenih koji su u svojoj okolini učili. Da li je takve škole bilo i u kom selu Resavskom ili samo u Svilajncu, koji nije pod sumnjom, ne znamo. Takođe piše: Milosav Zdravković učio je u Svilajncu, pa potom u Beogradu, veliku školu. Za ovu njegovu tvrdnju o Zdravkovićevom školovanju u Svilajncu nema dokaza ni u građi, ni u objavljenim publikacijama. Moglo bi se samo pretpostaviti da je Milosav Zdravković bio možda angažovan oko otvaranja škole iz 1808. godine kao njen najpismeniji i najobrazovaniji i jedini mladić iz nahije Ćuprijske koji je te godine bio primljen u veliku školu. Po tom spisku Dositej je odlučio da, znači, ako ima već pismene dece, ako ima tih škola, da treba da otvori visoku školu. I on je otvorio visoku školu koja je bila u Beogradu i koja je isto imala profesore, sve iz Vojvodine, Srbe
učene ljude koji su završili škole u Pešti, Beču i tako dalje. Među njima je bio najglavniji Ivan Jugović i oni su napravili takav program trogodišnji da su u prvoj godini imali, pored srpskog jezika i računanja, imali su nemački jezik, nemačku gramatiku, nemački izgovor, geografiju svih evropskih zemalja, geografiju, zakone, zakonodavstvo dakle, zatim fehtovanje, mačevanje i gimnastiku i to je bilo obavezno i svi su veoma mnogo i veoma ozbiljno radili. Među tih prvih 28-30 sinova, uglavnom kneževskih, knezova mahijskih i vojvoda raznih vojnih, bili su deca raznih poznatih ustanika. Treba istaći da je Milosav Zdravković Resavac bio đak te prve generacije velike škole. Učio je zajedno sa velikim imenima toga vremena i bukvalno pomenuo bih samo neke. Sa njim su bili i Vuk Karadžić, bio je i sin Karadžorđev Aleksa, bili su sinovi Vase Čarapića, bio je sin Jakova Nenadovića. Ako je on učio školu kod Jugovića i kod Ositeja Obradovića, to znači učio je školu u isto vreme kad je Vuk Stefanović Karadžić, kad je Aleksa Karađorđević i niz drugih ličnosti koje će u prvoj polovini sredinom 19. veka igrati neku od značajnijih uloga. Ono što znamo da se Resavac izuzetno zalagao da se otvori osnovna škola u Svilajncu i 1818. godine je zapravo dobio rešenje od kneza Miloša od 1. avgusta gde on njemu konačno odobrava da otvori školu. To je bila neka napuštena turska kuća bez prozora i vrata. Nekim kocem su vrata pridržavali. Kad je bilo hladno, deca su sedela na slami i učila su, ali su naučila da čitaju, da pišu i pomalo da računaju i to je bilo nešto već u odnosu na ranije ništa. Naravno, svi su učili veronauku. To je bilo. Mi programe tih škola uopšte ne znamo, niti ih ima igde zapisanih, ali i pretpostavlja se da je učitelj imao nekakav bukvar, nešto je tek, deca su učila i da pišu i da čitaju. Ono što je zanimljivo je to pismo, zapravo to odobrenje za školu, gde, ako znamo da je knjaz Miloš bio nepismen, gde se on njemu, kako kažem, ruga, govori mu da bi on, eto, mogao da ide u tu svoju školu, malo da se pouči i ne obaveštava ga o učitelju, ali mi znamo da je učitelj bio iz Dubrovnika. Gde je bila? Bila je u današnjem dvorištu srednje škole, finansirao je sam Resavac i drugi roditelji učenika koji su se školovali. Da bi poboljšao situaciju sa knjigom, jer jedan bukvar je imao učitelj, ali deca nisu imali ništa drugo. Da bi to poboljšao, Milosav je počeo da pomaže srpskim piscima koji su u Pešti, u Budimu, u Petrogradu štampali u ćirilskim štamparijama knjige naših pisaca, ali to se moralo raditi sa pretplatom. Prvi pretplatnik i prvi čovek koji skuplja pretplatu je Milosav Zdravković. On skuplja pretplatu, on poziva svoju braću svu, svoje sinove, sve činovnike, učitelje, vojnike, sve ih poziva da se pretplaćuju na knjige. I nećete verovati, od 1818. do 1870. godine, dokle traje pretplata, Svilajnac je kupio 760 pretplatnika, 790 knjiga, dakle, toliko koliko je skupljao jedan Beograd
na iste knjige, jedan Beograd, Čačak, Šabac, Smederevo, Požarevac. Milosav je bio neumoljiv da njegova sva braća se pretplate. Josif iz drugog braka njegovog je otišao da studira Politehniku u Beču, družio se sa Vukom, sa Ljudevitom Gajom, slao ocu pozdrave od Ljudevita Gaja, dakle bio je u jednom visokom intelektualnom društvu Beča, tog srpskog društva toga vremena. Dakle, to nisu bili ljudi obični, oni su već dosta naučili i dosta pročitali zahvaljujući toj pretplati koja je u Svilajna stizala. Bilo je primjera da recimo otac kupuje za ćerku ili da kupuje za svoje prijatelje koji žive negde van Srbije. A oni sami su bili nepismeni, ti pretplatnici. Dakle, bilo je sjajnih stvari, divnih stvari tu ima i ta knjiga Prenumeranti srpski je jedan dokaz koliko je Milosav umeo da ih sve zadoji i da ih natera da se opismene i da svoju decu daju u škole. Međutim, nije to baš išlo tako lako. Gospodar Resavac, kako su ga u narodu zvali, i sam je potekao iz jedne velike, imućne, znamenite zadruge svoga oca Milije. Po očevoj smrti, on, kao najstariji sin, preuzima vođenje zadruge, koju sačinjavaju njegovih 8 braće, 4 sestre, žena Jelena, sin Jovan i stara gospođa, kako je u dokumentima napisano, najverovatnije da je to tašta, žena Stevana Sinđelića. Oko 1807. godine Resavac se oženio Jelenom, ćerkom Stevana Sinđelića, i sa njom je dobio prvo sina Jovana, a kasnije još 3 ćerke, Mariju, Milicu i Sojku. Na osnovu par sačuvanih pisama vidi se da je Milosav zbog svojih poslova u Nahiji odsutan vrlo često sa svog imanja i svoje porodice, i za to vreme njegova žena Jelena vodi brigu o svemu, o imovini, o trgovini, o novcu, o deci naravno, i on ima veliko i ogromno poverenje u nju. Ali i pored toga Milosav se ponovo ženi mlađom ženom, Stanijom Pelivanović iz Ćuprije, i sa njom je izrodio 4 sina. Ime prvog sina nije zabeleženo, ali dalje idu Ivan, Dimitrije i Josif, i 2 kćeri, to su Milunka i Stana. Jovan, prvi sin Milosava Zdravkovića, je bio jedno vreme predsjednik opštine grada Beograda, što grad Beograd ne zna. Načelnik načelstva Beogradskog bio je 1842. Jovan Zdravković, Resavčev sin. Da je to značajna porodica i da ima neku ulogu tokom cele prve polovine 19. veka, dakle od izbijanja ustanka pa do vladavine kneza Aleksandra, kraja vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića, ova porodica ima neku od istaknutih funkcija. Milija je bio vojvoda, Milosav je bio savjetnik, bio je član Narodnog suda, a u vreme kada su Miloš i Mihajlo živeli izvan Srbije, proterani jedan i drugi, onda je Raša Zdravković bio jedan od upravnika od dobara Obrenovića u Srbiji. Što znači da su odnosi Obrenovića i Zdravkovića održani sve do druge vladavine kneza Miloša i kneza Mihajla.
Knez Miloš je imao izuzetno poverenje u Miloslava Zdravkovića Resavca, iako je Miloslav Zdravković Resavac mnogo puta bio opozicija sama koja se stvarala polako prema knezu Milošu i njegovoj toj vladavini koja je već od 1815. godine pokazivale znake tog apsolutizma, a koji je tokom narednih godina rastao, ali njihovo prijateljstvo, a također ti kumovski odnosi su se uspostavljali, tako da mu je Miloslav Zdravković Resavac mogao mnogo puta da kaže neke stvari koje drugi nisu smeli. Opet on mu je nekad zamerao, nekad nije zamerao. Možemo da kažemo da je on sprovodio Miloševu politiku onako kako je on to zahtijevao od njega, ali kad god mu se ukazala prilika da se njemu usprotivi zajedno sa nekim drugima, on je to također činio, pa je bio učesnik gotovo svih buna protiv kneza Miloša koje su bile u tom nekom periodu, a od njih najznačajnija je ona posljednja koja je i doprinela dovođenju prvog ustava Srbije, Miletina buna, gde je on bio jedan čak od organizatora te bune. On jeste aktivni učesnik u Miletinoj buni. Njega je uključio u bunu Stojan Simić, koji je inače bio organizator. I poznat je taj sastanak koji se održao u Jagodini pre nego što je Stojan Simić u Kruševcu slavio punoletstvo svog sina 1835. godine. Tu su bili još i Avram Petronijević, Stojan Simić, Mileta Radojković i Miloslav Zdravković Resavac. I oni su praktično činili to jezgro uz Jovana Protića u Miletinoj buni. Mileta Radojković podigao bunu 1835. i to je zapravo buna koja je protekla bez ikakvih borbi, gde su i pobunjenici i sam narod govorili da nemaju ništa protiv kneza i kneževe porodice, da nikom ništa neće faliti, da samo žele da razgovaraju, da vide u čemu je problem, ali je naravno Miloš bio ljut. Moji su gresi kojima sam se ja pred presvetlom osobom vaše knjaževske svetlosti iz nedostatka razuma okaljao. Istina velika. Prema opet ne u onoliko kao što su vašoj svetlosti pokazani. I ja se nikako ne bi oproštaju nadati da me nisu toliki primjeri vašeg velikodušja uverili da nikakav grej i prestupljenje ne može prevazići blagoutrobnu vladateljsku milost vaše svetlosti. Inače, ne samo da je učestvovao u buni protiv Miloša 1835. godine, on će učestvovati u buni 1839. godine, to je ona takozvana Jovanova buna, koja je branila kneza Miloša od organizovane opozicije kojoj je pripadao i Miloslav Resavac i koja je naterala kneza Miloša da abdicira 1839. godine. Ali i u buni 35. i u buni 39. godine Miloslav je bio prilično umeren. Dakle, nije ulazio u red onih radikalnih opozicionara knezu Milošu koji su bili spremni čak i da mu oduzmu život. U jednom trenutku kada je buna bila na vrhuncu, Miloš je iz Požarevca krenuo prema Dunavu s namerom da napusti zemlju, ali ga je u tome sprečio Koca Marković. I ova umerenija struja delovala je na kneza Miloša da on ipak ostane u Srbiji, da donese Sretenjski ustav i da tako se reši ovo pitanje. Posle donošenja Sretenjskog ustava Miloslav Zdravković počinje da napreduje i nije više lokalni starešina. On postaje član saveta. Taj savet u 30. godina 19. veka menja svoje nazive, ali on uglavnom bio jedan od onih ljudi koji je bio član tog saveta. Sljedeća njegova značajna funkcija jeste sudija Narodnog suda. To su dve izuzetno značajne i visoke funkcije koje je on obavljao u Srbiji kneza Miloša. A druga, recimo, značajna činjenica je ta da taj Sretenjski ustav je bio manje od 2 meseca na snazi. Poništen je i onda su Turci izdali Hatišerif 1838. poznat kao Turski ustav, znači drugi ustav u Srbiji, koji je također predviđao ustanovu državnog savjeta ili sovjeta.
i gde su Turci određivali ko će biti u Sovjetu, a knez Miloš je samo potvrđivao. I bilo je ukupno 17 članova. Za jednog od tih članova imenovan je opet Milosav Zdravković Resavac, ovog puta od strane Turaka, a njegovo imenovanje je potvrdio i knjaz Miloš. Što govori o tome, znači, da je na neki način imao poverenje i od Turaka kao veliki Milošev protivnik. Međutim, Milosav Zdravković Resavac je bio čovek, nije, dakle, ovo nije slučajno što naglašavam da je bio obrazovan, imao je širinu pogleda na svet i na Srbiju toga vremena. On je želeo da radi maksimalno savjesno svoj posao da bi se izgradila srpska država, nezavisno od toga ko je vladar. Zato je bio, tako da kažem, lojalan knezu Milošu pod navodnicima, lojalan u smislu tom da je najbolje što je moguće mogao da radi svoj posao. Nije bio on samo knez Ćuprijske nahije, on je bio izabran za člana Srpskog vrhovnog suda u Kragujevcu 1823. Bio je pola godine, da tako kažem, gradonačelnik Beograda, jer je bio predsjednik Beogradskog magistrata. Dakle, on je bio mnoge važne funkcije, ali on je to radio u službi naroda i te mlade države, a ne u službi kneza Miloša. Miloša nije voleo i aktivno je učestvovao u svim bunama protiv kneza Miloša. Sad se postavlja pitanje zašto njega Miloš nije uklonio, zašto ga nije smenio, zašto ga nije ubio, zašto ga nije na neki način, da kažem, paralisao u tim njegovim političkim aktivnostima. Jer naglašava, Milosav Zdravković je direktno ili indirektno učestvovao u svim pokretima protiv kneza Miloša. Zato što je knez Miloš znao da bez Milosava Zdravkovića Resavca nema izgradnje države. Jer je Milosav Zdravković Resavac bio i pismen čovek, pismeniji nego većina Srba u to vreme, Srba u Kneževini Srbiji, bio je vojnički iskusan, imao je veliko organizaciono iskustvo i bio je jedan od najuglednijih ljudi u tadašnjoj Srbiji. Dakle, bez njega, bukvalno Miloševa vlast ne bi mogla da postoji.